Tiprasa lukurok salbun-burno jobana karak khainani bagi haya kepa sakni mantai soktai rokno karak khe sanai nanani bagino borok salbun-burno panda thakliya haya keba Greta Tipraleni kokpir laimani o Greta Tipraleni kokpir laithani borokni khwaini political incharge no lamsokmani pandawo okogrokno sajakha bwskangni Delhi movement tui borok karak khe joba khainai haya keba sanmung kaham keno sanai tubui phainai Tiprasarokni manthai sokthai haya keba Tiprasarok thangri thangnani lama obono paithakni joba haihinibo saka last haji bagai gedar di pelari bagai jotono janjani bakawa mujo tongo bokrago wansugo tongo jora phage so phunubari na je सारा त्रिपुरा एकमात्र बुबाग्रानि पार्टी त्रिपुरा मोटा सिमिनो ताबक 2023 कप्लायिंनाय जों फुनुगरिनाय खाजन ताकदे बकसं आंगाबो सारा मुसुंगो बाराकक साया बेब्लेना दिनै सिनि खवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि सिनि इनचार्ज सिनि सार दिनेश नो लामसुमनि पान्दा उलानो मो जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन काम कराय पुमानि बागै बुबागाराले दिनै हास्तेव फैया जोंबो वासुबै नायनानै जराले मुखना हेमा दङ पुमानि बागै बुबागाराले दिनै हास्तेव फैया जोंबो वासुबै नायनानै जराले फैया जोंबाय जोंसे थांजां याखाय जोंबुफुरु जोंबाय जोंसे थांजा उंमा याखाय बुफुरु जों थांजा उंलाय सिनाय दफा बाय दफा थांजा उंमा याखाय बुनि दफाले आमल जासिनाय जाति बाय जाति थांजा उंमा याखाय तामो बुफुरु जों थांजा उंलाय सिनाय दिनै दफारे थांजा उंमा याखाय जाति कमलै थांसिनाय सागानि याखाय बायै थांबैबो खामानि याखायाव फाय कथा फायानो आफुरु दिनै जाति हांकराय मानानो दफा बाय दफा थांजा उंमा याखाय बुबागाराले देशो किथिलै थांसिनाय बुबागारा देशो किथिलकाय दिनै जातिले तुयो पसक बायसिनाय आसुक नां कक्राम अरनो जतननो खुलुमबाय बुटो पोसाना बागै हांसे बचानाय इनि दाबिदार दंखाय नरक बनो रेहाय तारे दे आबनो नेता हिनता लेखा दे आबनो नेता हिनता लेखा दे बुबागारा सेंथिनि नेता बुबागारानो जंगैनि नाय साबो बरो बुसानानै किन्तु ग्रुपिजम न आंफार खाय दंखाय नरगानो अरनि इनचार्ज सेनिता लेखा दे द्वितीयबार नरक मुजुनार दे आं कोनो जायगा अनुष्ठान खायखांखाय दिनै ब्लक प्रेसिडेंट खायखांखाय जतनो मानु हुननाय आं इनचार्ज तंसानि नर कोअर्डिनेशन कमिटी खायनाय ओ कोअर्डिनेशन कमिटी ओ YTF TWF चेने जे पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन TEF TISF प्रत्येकটি সদস্য তুই কোঅর্ডিনেশন কমিটি খাইনাই ও কোঅর্ডিনেশন কমিটি যে যে জায়গানি বরক ক্লায়ো সংগঠন বা মিটিং মিছিল অর্গানাইজ খাইনা বাগে আবো আইন করে সংবিধান করে সংবিধান বরক সে সারাবো সংবিধান বরক নি বাগিছে কি চাপন তা গাবরে বুবাগ্রা ওয়ান লাস্ট ফাইট নি লগে দেখা যাক ওরা বুঝক না নাই জন্য